sita msoni zenu. Sita muda kuvo belenge professeur Gilbenzi. Bapesa ye, batuna ye mituna. Mebete tuze bebo sita mundo ule mobu. Butanga. Mais msoni zenu elingo lo basoni na vile. Nalobela kango mini. Tangu mwana msemi akomaki na luuzi nkaka yetu. Ya ndivyo mbuta sita menkendo kwa. Nkosi yankendo. Ko bale motuma baki sanga mwana msemi. Ba omosi basa interpréter parole yina na ndenge na bango. Tamba ye awo na lobina bango. Mbuta mwana msemi reshuka ndena Yena yandi. Parce que vous m'entendez vous na kune bakala go. Tomo wabuta Ngatu. Nto. Non. Mais mabe ya mwana msemi alinga ko sabana te. Mwana kaka buka butuka alonka go. Vous m'entendez ki bakala. Mwana buka butuka vous m'entendez ki bakala. Tarabana mo banka ga bansi sidi kuna mputo. Matrisi kutumeka mpa Mbasi. Matondo. Uno kina ye discours ya inene ko. Nazana discours vraiment makasite parce que na lobaka tangu na utaka na Belgique tangu na yaki. Na lobaki na bango o bayaki ko ya bangai. Na zongi pour que mwana msemi azonga nanda kuna ye. Donc lukula na ye bato bautaki na Congo central yaki na yebisaki bango bokozonga te il faut toke noko bongisa ndaku ya mwana Mseni. na lere wana mena 1 mètre okokusa na pembeni te. D'ailleurs bato bakende kosukula ndaku wana bato bayebaka te bakutaki mutu moko akufa kuna. Bato bazokende kolala na bango kuna soki ndenge nini tout ça mais moko akufa na ndaku wana. Yenge kietu. Mbuta muntu wena von samu wakinzo ndikaba Kongo wena kwange tuizidi mulu situra lonso yo ibampangi baba utimana wabonso no kunima nkangu tukidi kumadimba mansi ku Congo Central landi la mpasi zela yetu ku Congo Central tini kietu ganti kitunga mako mvola ngani mvondo la bantu bamvimba bamona vonkatu tatombe no bwetu fiti katuli la Congo Central mumpasi si avambe mulingala kali babingi bena kulanda kabazeki Congo ko kulana na pasi oeza na Congo Central ezo kufa bino ba mikolo bozo mona bazo boma batu bazo sala nyosa mabe banzela ezo kufa musala ezo salima te to zwa kilikanisi batu moko bazwa kilikanisi ke pona to décanter situation au na Congo Central mboto sa to sineno zisinati to kumbe no zisinati bon to bouquet constitution article 64 m'abuse pas kadi mbasi zingi buna ba Congo toi kutakane toi salisi signature to beki 105 000 signatures de vous qui a qui tuizidi na bonso double événement toi kusonga bantu basalisi salo kyo wakubawa wazaya nkyamisa mwena yawo
Dieu tuizi baba toi kusonga kisalu kitwa sedi karinga toi wilu choka mundinga nsa kuya aibu abutu zolele zibula wamona salu kya sedi bantu ku Congo Central ngobalinda kumva na fulu bazibula bantu ndete basadisi kisalu kyo bantu bole baba botumona baba ibau babo kila bobe na kunima ibau baba kangindu bakutuza sabo baba beki ngindu kitikweza tuka katuzeiko muteza tani na Congo Central kina fama mingi ko ba ubene ngindu zozo sibakusase basasi la nkangu bonzo basala maneki salu yebonzo bubaka bane zisinatiri zozo mveni mpova kwa mutadilu benzi kateza zaisa kadiyali bonzo na mfumu mbuteto vava ntondele mutadekanwa tondele wabeno kanda yako ya Kongo ntondele bulwa tumamane bulwa kutuwididi unu kya kinsoni twizika katula nanga butwa zieta nanga butwa lufila ekuna voluvangi lelo ebu bankaka kabakuikilako bankaka bamona vonsaka bankaka bamona vo ba ukwani ekansi salukilwa sele unu sitwa moneno yebeto kiti makeleka eketi maluvumu mbuta muntu twakuzaya fioti kansi kabwabwinji ko mbuta sita tata sita mentangu iwayiza waiza nwana nzingu wafaikisa ne mwanda nsemi kunsi atadi mambu wavuva makota muntima ngele wakutubambula moyo wabangula kwa bakongwe heta liyawa tuka ku aeroport lwenda lwazibula bundu bya Kongo kati kyo izizi kya bakongo imigwa kanga makonavo mona buntele po lwenda kacha mona wakaka to mona wonga ngula muntu kena mboki banda bandi kisangeyevo mono ne mwanda nsemi wambieka wakunza isavo bwabu mono yakala yale mbikala nkawa kwangeye usala bwana wena kupolo bwana wakuvana mbebe yemama kakutumina vo twawa wakutuza isavo twadisa bali kwenda twali sinji kansi nkutu dimosi ngeti lomba wavanga kali twakufila mukwenda longa kimayala enatakanga ya Kongo kuluya ukimfumu kansi pasi mvwala ngani bimpumbulu toma tolo akanga kukimfumu asuki ya buna beto butwa kuwa patomba muzaya kuvwandanga obukiziri mpele banka kubumbe musimputu kwandi kamuntu ngwanu bisimputu buna betu kuzasanga mazu kwako bukena salamana vofa wele kwani bukena kuiza bukena kwenda baka fuluki andika mvwandila toma kabamukanga ndi akamowe mukanga suki mbya kansi twabaka momu kwenda yendingi buna butwa kwangisa ntu twende tela ne mwanda nsemi fotela mane kungu oyandi vovovele kayandi diakako tanduka vyoka ne mwanda nsemi mpasi tanduki yake ne mwanda nsemi mpasi yeba Kongo bonzo no mpasi ye mpasi bimfumu bimeni kala kona bula twabaka ngindu mono yemphanga yamindu wangu ngoma ngalo ebwe tutele atosoni kankanda kwa president ukakwa president ko twasangisa nkangu wa Kongo wamvi eske siba kutuwile kadwa meni yuku mukwenda diengi bisikiti bameni yuku mukwenda diengi ntumia poisson yevi bameni vila kana kanda dia Kongo abuna twasala nkanda mina sina kanda dia Johnson kansi katwasala mukisadi kisadiko
twakota yaku mkala sani ngevo ngindu zambote twasiama lusala munzaki kututegela mwana bungina futu ngani futikilo wabo saluki wako kimenikali kiongo benu ngindu buna zena mbambu kidi moyo yasala mona yasala wabuna ulbekin samugo lusala kisa twakota musalu mumpasi yeluvwezo yebifingu yezimvula kanti katovutuka kunima utafila nsamu na eba ka ibakongo bambimba ka ikongo central dia byonsonoko kanti mintu bezi songa yebezi mona kimona meso muda sita ba wilungu nsangu muda sita bakaka katutomene kunza yako eswa kerika meyandi muntu wa mubutu kwani meyandi muntu wa nani kwani eski nkongo wa kerika kene kandi beba sita ikumi kwani bantu babingi idiamu nyolevo twende no twasisa kipoi yebeto yebeto baba bansongi akanda ankango kwandi bena buna bubao baselekisana kota mumfuta kobuka munkoko kwenda muminzanza mukwenda tadi moyenda beti mona mpasi buna bamini salukiaku bongele meso Mwene. twayindula katulendi sanila kimpumbuluko kadibuna bamana sangavo vous ne respectez pas la constitution twalendi matuma constitution tumweni bamayala bamadepute kabavovilana kwa unkangu wa Kongo constitution utuvene nzila yankaka muwaka sa povazeli ebuna salu kyau kya kituzifila tata sita ngewa kelema wila ngavunanga muzulu bwabu 105 000 signatures yawu yoyo ilweki nkangwa Wonson yene mwanda nsemi nkutu pamu kinaka pamu kinimo ukawilu nkumbu kuna yanjibo kujena kukanda ya Kongo ilombele mono kwenda iyani buna ngeye buna mana sala salu kyako mwanda nsemi bantwala ngeye vanima nguja nsamu utu izidi iwawu votanga lunatanga boketinki byao bya bitu zisiza tata sita ngei waso vovo vomne mwanda nsemi wena nkosi yambakala emono nkosi yanke lwenda lotunga longo lwena beto kituzolele luvuvamu yenge bisalu mavimbi kukongosa central buna ntete iwawu tuzikusisila kota momuzei mufuti kota fumuchisekedi wasala kutunga yezei nzila bwabu beto kwankaka kutukwenda nkatu baba babonsono meso mawu kwange bobo basidi mpe kuvata yekumatiti makukongo central meso mawu kwange buna tata tufyau kidibuku tuzibu dili vitu tufyau kidibuku tuvene bikiti matuizidi bongele meso Mwene. akivoba mabidiko tufyau kiditata buna sasa mpya ya Je pense que tu me reparles de la gala français pour que Français après. Bonjour tout le monde. Bonjour. Nous sommes ici. Nous ne restons pas ici. Nous venons du Congo central. Parce que le Congo central est en souffrance. Le Congo central est en tristesse permanente. Alors, nous avions entendu, à un certain moment, lorsque notre leader bien-aimé, lorsque notre ancêtre vivant bien-aimé était matraqué et avait disparu de Kinshasa, nous avions entendu Mbuta Sita, Papa Sita, qui revenait de Mputu,
à l'aéroport. Et à son arrivée, il dit, n'ayez plus peur, pour nous des Congolais, priez. Les gens ont tremblé. Nous aussi, nous avions tremblé. Mais cet homme qui vient parler, il dit, allez-y. Si on vous arrête, on arrête aussi. On n'a pas compris. Mais vous aviez ajouté un mot. Nemwanda Nsemi m'avait donné le bâton de commandement. Il dit, ah. Et Nemwanda Nsemi m'avait dit que je sois ou que je ne sois pas, tu étais allé à l'école. Maintenant, je te donne tout le pouvoir. Je te donne toute la force, toutes les énergies de reconduire le peuple Congo et la province du Congo central au pouvoir. Parce que c'est depuis longtemps. C'est nous qui avions balisé le chemin du pouvoir au noir en ce pays. Mais nous sommes devenus les tout derniers, les moins considérés. Je me suis battu, j'ai tout essayé, je n'ai pas encore abouti. Alors, je vous fais confiance, Boutasita. Même si, parce qu'il vous l'avait dit en prison, vous nous avez dit, même si je suis en prison, j'ai l'espoir. Faites le travail, ramenez notre peuple au pouvoir. Et vous étiez répartis, vous aviez retenu nos attentions. Nous avions pris des coordonnées. On a essayé ça et là. Merci au nouveau régime, le président Tshisekedi qui est venu, écoute la voix du peuple. Ça nous avons senti. Mais dans tout cela, nous les Bakongo, nous ne nous retrouvons pas. Qu'il s'agisse du pouvoir central ou à notre province, nous ne nous retrouvons pas. Nous avions réfléchi, moi et l'autre combattant, M. Ngoma, qu'allons-nous faire? Nous pouvons aller voir maintenant le président Tshisekedi. Parce qu'il semble qu'il reçoit tout le monde. Nous avons discuté. Cet homme-là qui avait dit que Nemwanda Nsemi lui avait donné mission de conduire le peuple au pouvoir. Tout ce que nous allons faire, nous allons les tenir informés. Demandons son avis. Et nous avons dit, nous préparons quelque chose. Nous voudrons soit voir le président, soit lui écrire. Il dit, lisez la Constitution. Nous avons dit, lisez la Constitution. Ne soyez pas en dehors de la Constitution. Et nous avons réfléchi, non. La Constitution nous donne une voix. Quand ceux que vous avez mandatés dans les institutions et les structures de l'État ne vous représentent pas, vous ne retrouvez pas votre compte, écrivez officiellement un texte, une lettre, une page, quelques lignes qu'on appelle pétition, signée. Mais il faut totaliser au moins 100 000 signatures. Nous avons dit, on n'a pas peur, parce que ce n'est pas notre affaire à nous seuls, mais nous avons tout un peuple. Et le peuple, les représentants du peuple qui ont fait le travail, je vous les présente à vous tous. Ce sont ceux-ci qui ont représenté la population qui sont allés de Mwanda à Kasangulu pour récolter ces signatures. Nous ne nous sommes pas arrêtés à 100 000 signatures, c'est au-delà. Si vous comptez, vous verrez qu'il y a 105 730 quelque chose là-bas de voix. En ces jours, il est là, les autres sont là, on nous demande. Nous aussi, nous voulons ajouter. Vous ne nous avez pas atteint. Parce que pour atteindre tout le monde, nous sommes en train d'ouvrir un cahier. Donc le travail continue. Les gens vous attendent. Comme vous connaissez quelqu'un, allez lui donner ça. Mais quand vous lui donnez, nos yeux et nos oreilles sont branchés sur lui.
Répétez-nous le nom de cet homme. Moutacita. Bon, ça va. C'est un nom court. Sita. Sita. Est-ce qu'il a des enfants? Oui. Mais pourquoi est-ce qu'on l'appelle Sita? Ce n'est pas notre affaire. Donc cette charge n'est pas notre. Nous venons nous décharger. Nous avons pris tout ce monde-ci pour témoin. Et le reste, Moutacita, Fumusita, Tatacita, Ngwankazisita. Si vous allez mettre ça sur la tête, si vous allez chercher un pousseur et si vous êtes en ville, prenez-nous ça. Nous avons dit que nous adressons ça au président de la République. S'il va faire le dispatch ou quoi, mais qu'il comprenne. Le peuple du Congo central a eu confiance en lui. Pendant ces quelques années, le peuple l'a observé. Le peuple l'a suivi. Nous espérons que nous aurons gain de cause. Par votre savoir-faire, par votre courage, tout ce monde ici, nous n'allons plus les amener. Ils viendront eux-mêmes, s'ils n'ont pas la réponse attendue. Dès aujourd'hui, allez voir le Montagne. Dites-lui, le peuple est mobilisé. Nous ne sommes pas allés le voir. Nous ne sommes pas venus chez lui. Nous sommes venus chez vous. Mais c'est l'unique homme qui parle des terres, qui parle des injustices, qui parle du peuple réellement. Pendant toutes ces mandatures, il n'est pas arrivé à l'objectif, mais il est encore vivant. Vous aviez promis, il vous avait demandé, prenez-le, amenez-le nous à Matadi. Comme ça, nous allons nous asseoir. Touatunga Congo central. Voilà la mission qui nous a conduits ici. Diaka. Moutacita. Congo central est commis lokola wenze. Wenze zaka na porte te na fenêtre te. Nsusuka kota. Soso wa kota. Ngulu wa kota. Désordre eleki mingi. Na pasi oyo Congo central ezomona kuna. Kulutu na ngai awa esa lobi na ye mingi. Ba discours pe mingi. Ngai na koloba na yo boye. Ndengo moni biso awa. Ba carton yangoyo 105 000 signatures ezali awa. Ba Congo na Congo central nanda mupe kisasa ba signé ba lingi komona ne Mwandansemi gouverneur na Congo central. Metopona ki yo pambate to ya gotika ba biloko yefana yo. Parce que ba politiciens ba Congo ba zebele. Metoponika ka yo parce que totala ki parcours na yo, totangi mikana na yo. Nyonso sala na IDPS, nyonso sali pona mboka oyo, nyonso sali pona batu ebele oyo bakoma ba ministre ba misusu pe tokotanga tokolemba. Lelo tomoni que pourquoi ye Moutacita sikoyo akoki pe kotala simate atala nanu volonté ya population oyo basali musala boye. Yango wana ndengo moni batu nyonso bazali awa eza échantillon ya Congo central mobimba na Kisasa. C'est-à-dire ozana district ya Lukaya place wana, district ya Cataracte place wana, bazali wana soko beleli luozi la kisa bakola baza wana ba fleuve tipo baza wana bana représentation moko Lukaya yena bamona nata bazami bale misato baye Lukaya yana ah bon d'amuka Lukaya yolo moko andima ke musala oyo tokotaki nango tous les 10 territoires ya Congo central. Mais musala oyo peut-être batu bakoloba metoyoka kina ba radio te mais tonyo kwa maki poto sala musala oyo lekaki à bouche à l'oreille. Tokokisi 105 000 signatures.
toye pa na yo sikoyo kotikela yo babiloko oyo yo muto koyeba soki kodecevoir population wana nyonso ya Congo central foyeba ke bakongo kuna toza plus de 5 millions espoir nyonso sikoyo na mutu na yo ngambo soki okende kotika ngo bapesi yo jeep na yo foyeba ke bakulu pe bazali donc oyo mokumba na yo toye kotikela yo espoir nyonso eza pa na yo obundela biso pour que maye oyo toza nango posa esalema yango toyele pa na yo. Maloba. Même là, des personnes, par exemple, que trois territoires. Ok. 3 personnes. Tellement, même quand je ne vais pas comme oui. Ok. Beto bana bako na de. Dina bana bako mon village tout na ta entre tant pour Congo. Mon oncle me pas faire seno kumbwa me n'importe binzani tomba. Ngudia me villa Luandi, Lumbulu Congo. C'est bien même villa Luandi qui se nomme du Congo. Savo Lumbu qui se la Lumbu. Samutu izili papa bambuta batele maman so katona futukila moko. Quand il bête tout à l'heure entité au ex-district de Lukaya. Bête de la Towa, Ndombo, le Bambutam, mon son bab, le Baba. Ni to kota mki salou. Ça vaut. Si là, il tout cas mon pauvre Zame, quand Same, Madimba, mon fouga donc le secteur, qui bandi, Ngoudiame, Tang Lukaya, mon fouga, ça vaut secteur. Ngeba. Ça vaut 100% yena Lukaya. Et tu vois mon menga malukaya. Ça veut dire que notre roi Kyo. Toi mona et kingongo to kala kia katuka. Von kiama salutuna sala qui dit von fumu mwana nsemi ka kitu ko gouverne et nous tous on dilanga. Nkenzi la tuna sala babo. Benelo sala ki saluto ko luena lo yonti sama sinatire man kango ba bingi na bingi. Ni to ko to saluto ko kasa ngulu madimba na teki mvula. Mamu ba fupele mo kanti betu tele kimbangi kwa nani tuna sisa babu si tuenda sisa kwa muta mustu sebo kwa kikesa betu tumunsebi kumbwa ne muta sita betu to kwa nkumbu yoyo kali muntawu yoyo ba bonso no ba kendi nivo fumu mwanda nseni wa fwa nzonza ba Kongo yani muta sita yani wanti ko kamafo kakena wa fwa ko luende lo kubika nzomfu fumu mwanda nseni ba Kongo ba kikesa mono ngetuluka mbafo sila mumona kumbu kya wakana kwa bantu fo yani ba mana zenga ntukinga kati ntwa ina kulwa Rwanda nitu ya yo ya diwa kwa zingandu yani mbuda sila fo nkatu wena moyo lusala saluki ko batu mama tokala ko musu kakabuliro nato wa nkumba mbuda sita kikeseka kutona komunitu kalito mona mama tika tukamba nato sala saluki nzoyo yo nzona to felisa yo fumwa na nsema kala mfuluki tweki yani kwa mbuda sita zebi nkami mpaka salanga mweka kotanga wakati zinka kuzozo carte c'est impossible ko nzom fumwa na tsemi ba ka ba kotelenge koko ba policier ba militaire ba kelenge koko kuni mamfito yo tukamena mfuta kwa tu mwene vo fulu to kele mfuta ki meni vedu swa fumwa na tseni mfutu kisi mbuda mpelo so mkutu kamba wake diga yandi kakafo mono ngena kimpofiri kyandi yana muntu omukona sala bisalo mufulula mpelo mpela te kumputu tuwilu kama manisiko fumona tseni banati ndaka mpita yankaka bameni kunkanga wele ketu kulupitalo yandi kakafo kalukani ngonga ko selo mona unafuta kunzwandi monga tutela mamonzo lunga malungana budira bo sala kelo tutumini beno kwa yandi kuna kyosisa be tutuvuete kikesa beni musala sala kapila yai sababu mbango ni tutundi kidini vo materi ka beni mena bilanki mbuta za bantu balekele vuvu kwa mbuta sita bavana nkawa kwa mfumu mwana nseni mulwakisa kale la koko kukimfumu nkawa kwa mfumu tatu ye mbuta le kobe kusele kisaluke oto ye mumalu zieta ye mfula nokina ye mbonza pose pe mona 500 francs tu vai kisi
kadi tulekele vuvu kwa ndiono na kutunwanina una kutuzonzela kilipo mfumu wana nsemi kiisa katufuka betu makongo betu kutuvonda betu makongo katamaza zingu bantu 15 bazikili kukipese bisi kipese bahangise kubena fafa batalanga territoire ya songololo bavondo zipangise tukoko 15 munzo sambilo kwa baile sambili nani utuzonzela banka bavonda diaka koko kitalanga mono kulukaya benako vambazi kisanzu vakati kisanzu zingilanga umozi wena kumora babole bena kumorke kukasa unatebwabo bavona nani utuvovila fumwana tsebi kakulena kutuvovila beko tunalwela fumwana tsebi nguta sita katusonga nitwisi kwa yandi yani katulwaisila mvita yo yonso no kilifo ya se matérialiser ton peuple français nous voulons que notre promesse notre sentiment se matérialise ni beto mweka wenako mukitola mu mafanga beto nzila kayenako ko fedi ko to sei koko ni bavuta ko kama bombuta sita ni tumwele kese ni twizi tutele kimbangi vantan sambuta tsa yandi kibeni kabuta siti Cataracte aux aléas. Beto kuluzi tutukili kubwa la diabo. Kuna kwe mundu? Kuvata diabo. Tuwaizidi kwaku, kuvata kwetu kalanga, tuzetu kukisasa koko. Natakwaba kutu neti. Desordre yiseki ku Congo Central, kunsi yetu. Ya beto gibeni, ya bakulu beni. Zeri betu banga beto. Butu wavueli na pinki bi fueni. Tuwajibaka mwanga abana sababu butu sanga membuta zimosi ketika beno kulukala na bi fumu yimosi batu likuntwala loenda kwandi kutuwila ukonzi moko bachaki likoro ya mboka oyo akukiko yogela biso bilokola desordre sana Congo Central bosala biloko moko bota abinu pe botanga mingi biloko ni nini biso to biloko ate ba papier ko sala nini tite bosala ngo parce que mutu moko boye babelanga mbuta sita abomba mutu moko boye akosilisa desordre na Congo Central mutu nini oh non même mutu wana soki ye azui Congo Central makambo esi bako collaborer bien la présidence de la République makambo kozala bien pe kimé kozala na mboka oyo nani wana balobi Congo justement mutu wana akoki kosala soki bayokeli bon bapesi biso mosala tomeka nano mwembe bokeba bino batamanyele bokosaka bato ti obosala kaka tosali na makolo bamboka ebele totamboli tosisi mosala bosiko tosisi bolobi nini bino bavieti non so bosilisi tokomema bino place nini oye moto sita bavie oyo mpe bazalaka badribler eske ya solo obie lukuta tovandi tokenda na basimitiere kuna tovandi tolingi tokende kisasa toza baviloge bolobi nini te bokende boyebisa ye boye na boye bayebisi biso boye to memelo yo koli oyo babe yango noix de cola pour nous le Congo c'est le pouvoir bayebisi biso boye yo liandam pesa mutu wani paroza kana vie moko boye ndam ali anaki sasa Komo ya viwa. oyebi lo soki ne mwanda se Na mimi la paye. mais eza boye dasilisa yo bapesi ozwaka misatu yango oyo ya yo balobi susu oyo eza nsamba totikaki ndambo na cimetière balobi ndambo bokomemela moto ya sita balobaki boye afongola te akende kopesa pa vie na ye wana ne mwanda nsemi ye kaka akofongola mo me balobi susu na noix de cola oyo kazu alobaki azalaka na mwana nkazi na ye moko boye
apesa ye pe kaka misato mwana nkatu ye pe pouvoir pona ye moko ne mwanda sembe ali ndambo na kisasa ndambo na matadi nanu kwetu moni yetu ndambo na kisasa ndambo tango koma gouverneur ndambo apesa mwana kazi na Yesu son excellence monsieur le président de la République ndambo tango koma gouverneur na kisa na matadi Ekodidisi sabambuta yilande ekodiyaye ekodidisi sabambuta yilande ekodiyaye ekodidisi sabambuta yilande ekodiyaye no bango bamwela Kongo ekodiyaye bango bamwela Kongo ekodiyaye ekodidisi sabambuta yilande ekodiyaye ekodidisi sabambuta yilande ekodiyaye biso boye ntango bokomi pamoja sita boyebisa ye makambo topesi bino bavillage bomema na ville soki muta sita na vie na ye ne mwanda nsembo biso tolingaka eza volonté na biso akoma gouverneur du Congo central banyonso baza na nsima bayebaka lider azala kaka moko meme na baabei bazalaka na chef kaka moko bino nde boyebi ye bien toyebi ndako na ye so toyebaki ndako toki tokomela ye mais yo bayebisaki biso ozalaka porte parole yango toye awa balobi makambo oyo tozoloba soki osali yango te yo biso toyebi kaka yo na vie na yo wana vie na biso lider ne mwanda nsembe situ mpa na biso na luoji ewiti na zamba na ye boya lisusu te tokokutanaka na matadi situ yo mbuta sita meme na kazangulu okokoma te yango bayebisi biso bayebisi nga susu nazwa misatu nazongisa papa kulu wana po bayebake biloko ekomi oyo nazosongisa na cimetière bakulu Beri chuli kusongulo toti songulo toyoga kape koma mbuta sita tebite azalaka wapi mbasi bana basongulo dila bana songulo bazolela nyonso depuis songulo ekota na pasi depuis 2017 ba événement nyonso boyebi bato bazolela na kipese tozokunda bato bazoboma biso lokola bambwa événement ya suka na kati ya ndako babimeli biso meti lelo baoyo basala mosala bazali libre moto akolobela biso aza te pase ekei mingi yango wana tanto yoki nkombo ya moto asite ke yende balobaki ke yende porte parole ya koko wana bomba yango wana komisela biso epana ye tomoni yende kaka koko ya kosilisa kokonsole bana ya songolo yango wana mpona kokonsole bana songolo na paso nyonso bazomona na oyo nyonso peuple nyonso ya Congo central bazomona bana songolo balobi akite na matadi soki akite na matadi consolation na biso tobilelo na biso ekozwa solution mais tolobi yango pamba te lokola eza bukoko na biso omoni ke chaine euti kuna moto euti na lowozi ezoya lowozi ye alobi ke ngai napesi mtsamba na likazo songola alobi ye mpe aye kopesa biloko oyo tondo yeluzibu kanti balobi boy ndambo awa yoko kata yokozo ndambo oyo okata okete kopese pa mwana ngasi po bayebisaki biso za na mwana ngasi ye pe moto azoko akomi mokonzi na mboka oyo ye pe akotala bandoko na ye pasi bazomo tondo bopesa ndambo oyo kotika bokende kopesa pa kukunyu nanino ne mwanda nsembe
lokola deja na mbele tipo na ukata tokuba kukata No mbele bako esa biso mbele tokata deja ndangu ya nogo itikala ya mwana kazipe eko yango te parce que ngate mutu na bokabula bino moko bokabula bopesi ya mutu asita nsoni beno oya unyongo oyo olobeli mwana opesanga ye essa capeva significazione tondo caso luzibu tondo tutondele luzibu tusilu zibula tondo tutondele makulu tuvovengo mabaki dinzibu akaza akasula mpo symbole là mutamu yadi ito yadi luzibu hasino luzibu la mavite wa monso no muda muntu kiiza kumadia manzi bonso nguvu ya ito da tito no mamonso da sema lunga na kuko mosa sakra ya bibia ngi ekia kimi ya tito ni ba abo mutonda mamo mwana nkazi seka sadila kwa bano kubani ya ime luzibu tuto zibu la mamonso na munga mamoka fiti kudua diata o niosa ugo sala tuto loya bukonzi na ye oyo niosa bakoko pe bazofola ye oyo pe bazoloba mensi yango bandimiye buna kutulo ekivovo ikazo ibo tetivingila pasivo luzo la bakongo puta za bakongo za yeluka bana bakongo bamona kiese muntu tumira ko kibe nakoloba na lingala po ete mutu nyonso ayoka mpe acomprendre touti mosika ya bafleve mpasi ememi biso awa ya Congo Central mobimba po ete bana ya Congo Central bazolela bazokufa nyonso ya mabe ekoti na Congo Central yango ememi biso awa alors musala touti kosala na Congo Central ya kokoma mpe kosignese bapétition ya nini pétition wana pasi soki eleki mingi mutu alukaka komibundela po abima na pasi yango na bafleve toyambaki délégation eyai koyebisa biso ke po pasi na biso esila tosignese bapapio bapétition wana tosigne tobetami bankuba pona bamisusu babandaki kondima te ke makambo tozosala eza na nzela alors tant que tolongi nani wana tokomi nyonso lelo toye nango toye kotika na kisasa pa mbuta sita mais mbuta sita azane nzela ya kokomisa biloko wana pa président de la république yango papa sita mbuta sita noko sita liloba moko kaka euti na Congo Central mutu nyonso alobi me na bafleve balobi soki pasi nyonso tomoni mpona korealize mosala oyo ekokende na mai tokokontinue kolela mais soki mosala oyo ekozwamela réponse ya bien Congo Central nyonso ekozala na esengo yango basengi Fumune Mwanda Nsemi akita na Congo Central na Francis balobi
Un chef doit être digne de son nom. Ni konzi bazo tine la biso na Congo central. Bazo ko kako diriger Congo central était. Yango batindi botinda nkaka na madimba mansi babengela kaye nkaka. Nkaka veut dire oyo aibersaka mutu nyonso. Oyo aibersaka mutu nyonso donc tolingi Congo centrale ezala na kimia betoke na mpasi na Congo centrale yawe tumena tina ngeni memanisa mo wabubuta muntu mamonso nomafo vele nkangu wa bakongo mawili nyonso bakongo balobi na kanisi oyoki yango pasi insécurité bokonzi ezomona na te na Congo central banzela nyonso ekufi ata na baporte ya ndako ya bato banzela ekufi bato nyonso oyo bazali awa na poids ya 105 000 oyo tokoki ko atteindre bamisu bayoki na nsima lobi babengi ngai mpo naza coronateur bamisu baza na 12 000 quelque part bazoluka mpe nzela ekoma awa pai na yo soki banzela ezalaki malamu olinga kozwa 4 millions de signature mpo okende koloba solo ke nde mwana nsembe alingi na Congo central kasi okola mosala mpe esalemi na pasi ya kobombama mpo mutu oyo ala bokonzi kuna atindaki bato na ye soki bamoni bato baza kosinise bapétition baluka nzela baboma bango babota mpe batumba yango tosali yango mokumba oyo na pasi na kobombama mpo na kosukisa Congo central à peu près 6 millions d'habitants nyonso na mutu na yo soki okokweyisa bango na mai etali yo oyo tobengaka na Kikongo mbumbumbu matembilanga yako soki ekozwa gain de cause mpo bakongo basepela babi pasi na bango euti kala balandi yo mingi bayokaka kaka soki mbati aza na pouvoir ngambu na sala soki mbati aza na pouvoir ngambu na sala soki ato aza na pouvoir malgré aza bokolo na ngai kati ngambu na sala balobi bayoka mpe sikoyo ke ne mwana nsemi yo mutu osali akoma gouverneur mokolo bakoyoka yango mpe bakomema ye na matadi nde mwana nsemi omiyebiselaka ye akokoma matadi te akolala ta mikolo misatu mpo le 6 millions de bakongo bakobima na nzela mbunda ekobeta bantaba ekokufa tokolia tokomela nalobi boye na kombo ya bakongo nyonso bakongo kaka te mbasinye na Congo central total baluba baosa commerce na bango kasi banzela moye bakota pembeni ezate ekufi na bakongo na baswahili na baluba awa bambuyi bazali awa bachimanga bazali bakasereka basinye bato nyonso basinye bapesi nde mwana nsemi ko confiance mokumba na yo papa sita bongela meso